Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros. Selamat datang di Makassar. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pijat pesawat. Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan penerbangan dengan tujuan Timika dan Jayapura akan berhenti di sini selama 30 menit. Anda diminta tetap tinggal dalam pesawat dan mohon duduk sesuai dengan boarding pass serta tidak menggunakan telepon genggam. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis kelas, kami persilakan turun terlebih dahulu. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis kelas dan anggota SkyTeam Business Class dilakukan di Premium Baggage Collection Area di terminal kedatangan. Kami ucapkan selamat berbisa khususnya bagi Anda yang akan turun di sini, dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Hasanuddin International Airport in Maros. Welcome to Makassar. Please remain seated until we have reached our final boarding. Please fasten seatbelt sign is off. Passengers with the flight destination are requested to consult our ground staff at the transport desk. Transit passengers to Timika and Jayapura will stop here for about 30 minutes. Please remain on board and be seated according to your boarding pass. Also, please do not use your mobile phone. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers and smart bag. Business class passengers and SkyTeam Business Class members may claim your baggage at the Premium Baggage Collection Area in the arrival hall. We would like to say goodbye to all passengers, and especially for passengers leaving Asia, and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Bapak dan Ibu terhormat, sesuai